Check 1 2. Check 1 2. 1 2 check. Thank you so much. Mambo sawa, mambo vulai. 1 2 1 2. Nyeri Nyeri Gen Z Gen Z Karebo Karebo. Wangapi wanataka niwaitie Goni wa Dhoita? Wote nimuite, mwingine anaitwa nani? Kihecho. Karibu sana Kizangila. Yere Laure JKE iko Natume Karibu ako Adio de mede te karibu ke jene goko lona bugera dia venga wapi kana ya Karibu konyore niguo gotarie andu mokite niguo kwana niguo kuri maundu maikarite aguo maundu me wima mundu ne Karibu hadi undu ndwende guku mundu ne Karibu maundu maikara mesa baba na nona andu mali maihurite kinya kuria muico riu tutigete tuigue ne magutha ku kuria uguo reure koske bwana hiki tu bwana migale ba hiki tu amatachiri haitagi speech hiki tu bwana haitagi takataka ya speech jinataka ndakula manyama sawa leure netokia na Kizangila kihaha yata kuigwa ndo utotite kumrehero uguru kama ube wapi kelele ya Kihecho shoka wapi njuke shoka batina hura kelele msuri sawa moko igoro go weka mikono juu nyeri wapi kelele msuri ya Kihecho njuke mwere nyeri mwere nyeri now le mwana ta Karibu mogolino otale muhono kuwega ile tuwago ko kwanyu na ni momo atete wapi duru ya Karibu mogolino adogo ko nyiri wa mbere ni kumucokeria ngatho now Kaimojoy Jina watia na niki uria auga kihi uria wewe ukawetia wewe auga kihi ndiki taguo ko igoro guo wewe urauga ora reta naki aguo ko guo yes ora ne warumetwo ni ngui njegeke uria ndio ko guo ocio gikonyo netio guo ndu wa mukonyo eko gikonyo netio guo ndu wa mukonyo wake ni kilo kilo hiyo Wako igara yote aria no anyua wera asha matinge nyua thaici no ngairia ya royo wanyua kiawa yakirio leo nyama no thati wa kiawa ni ya wa kiawa ri ni athuri acha ni atumia wa kiama ito wakia maito neto kiuga riri atuhingicege wakia we nyuai wakia nyua thank you very much neto kire guko Kizangila una DJ Sesibu DJ yes Sesibu uria moko riro yes ayo DJ yetiare na ndu ndalekire kumenya ile bana jolesire ekarit ndire mekirire nisibe kire bakia kuota eka tokia sasa muone kuota kiambo gujie koke nuthu eka iko itigaine ya karanguri ya karangu no kihuthiro handu he macinge nyiha kihoro wega karaga thiini karaga hanaga
Kabakuri ka nyeni. Yes. Netokire hoko na tenge muno kunyitana no andu meku atiriri. Andu acio no maroka ithui akiri aya. Mwana mheshimiwa agikinya. Mheshimiwa. Aya. Mheshimiwa yakinya. Wima. Time yake no iguka. Nitukumwe handu. Mheshimiwa Kiroga Wathuku, karibu sana. Ndio mliona karwimbo oka na mutsafara. Mumenya mwana wanyu ni akatia. Ni abururuka ile tiguo. Tuga karwimbo mokore no. Niki arathirwo niki. Karwimbo mokori no. Mutumia ri. Nikurathirwo. Kuroterwo. Na ni ararotete we mwenyewe arona ungi ndake akirotero ningi aiyukie ararotera mundu ungi arerotera araiyukia mahinya mole waro moroteire mutumia ri no ciana nacio auga ni wekatia ni kwihangira ciana ni wekatia ni kwihangira. He is coming in a few, ladies and gentlemen. Yes. And letokira huko tuna sponsor ya mato yitirie muno aike muno huko na no muri igwa ndege papa chuma. Ndio the expert waro huo. Tati utegeli. Rwa utakubako. Ndege yumaga mweno iko. Kuma. Kuma. Yamo. Yamo kuma. Kare kageherio kare gakururi. Kamuti. Karori kare. Kare agaika ngite to miaka. Kaka dikaria ria ndege. Kore no ngakehete hinya. Kehete hinya. Tutu turumagio ke wenda kwihe hinya gamba ngario kirume gamba no na no kare kura bata ni kwihe hinya ta ngui ikiruga mwaki bana maikarete agwa na twina andu maturugamirire guku na twina nginya aini aito guku twina Regina Wanga niwe ni nyonire uge Karango is around. Pastor Sir James, we have Pastor Sir James nyondo wa kendo wetao gaike Ngai mutheri arora kuria nyumite asipasa yose ni ati arora kuria nyumite kana Ngai mutheri na asoka mutheri darora kuria ndirathie kana Ngai mutheri ngakigira arora kuria nyumite Regina anganira Regina guku na Pastor Sir James na aini ake karondo tuguthiko murahira umwe kwa umwe modo le kuiga mareiga ni wega muririkane ati gitawa section kwa diwatho ita. Yes. Ora kule gwaka meme kamo igeto na board cia gatha ya Dennis. Yes. Na tuga JKA iko wima. JKA iko wima. Hana hamwe na kihejo original kuma kule Muoroto FM. Tene twakoragwo na ngoni wa thita kule gwaka meme. Ona kwere ndari thie inoro agitonga aya angi makiri hawega. Wari uthie Muoroto. Nderia wauma gwito wari uthie kwa inoro riu nake wajiko agitonga tukiaria aginjira yenge umaga na ngikare njuke kugukoragwo wariku ngiona ni mukunjura na mbia warire mbia ole mukoni kwa Muoroto ni mukoni na mbia ikara ku ndenda mbia ndirakwera ku kwena mbia itangirugwo ni nugu nani wajiko ndona ni maundu make matiroka uru mewi matondo eko kare boru wakire ko uri tukeragia muci watu kinota na kuna oko gwa karwimbo ona waigwa tego kore rungu rwake rwa muci wa otugi notana na muci otugi notana ni mamurihagira maundu mega muno na nguci ona ithie ni momoe ta kumurera karwimbo kokeika karwimbo kokeika na tukerota muthenya wa muthu tukerwo yes enwa yes haya agora maturugamirire ndona twena iria ria Layo. Yes. Twina andu angi metagwo ayania. Aya metagwo riri Gikomba Pure. Ino ni app thini wa thimu yaku ndi wega tutwane wega. Gikomba Pure app. Gikomba Pure app ni kuga atiriri. Riu wewe ndwenda kwendia ri. Nduri batara wetwaragia thi. Are we together? Yes. Nduri batara guthia te gukarati na aga ukunyire woka haria Whispers yokara. Ore kagatia. Ore ngira thini wa kindu wetagwo Google Play Store. Oka download app. Etagwo Gikomba Pure app. Gikomba Pure ni kuga atiriri kila giothe urendia kingira handu hari hau ukendia
kila yothe enda kugura gigoke andu hariku hau nio endia na aguri maracemania Gikomba Pure App. Ndanyita aguri ri yes na endia ri maracemania app yo itagwo Gikomba Pure App. Gikomba Pure App either wa Play Store na App Store ni undu wa andu wa iPhone. Thimũ-inĩ yaku ni iPhone kana ni Android? Yaku ni iPhone kana Android? Android. Kwe iPhone App Store yaku ni ciothe. Rĩu Android ni Play no ya Play Store. iPhone ni App Store. Rĩu wathi hau ũkarogĩrwo Gikomba Pure App. Othio download tondu he kiheo tukuheana kwanja. Nitukuheana mundu download te oke waha. Tukuheana kiheo we. Nyambura wakanyi. Nyambura uko tutaririe wega. Tondu kuona mundu wako download twambe tumunengere. Ingera Play Store yaku ya thimũ yaku. Ingera thimũ-inĩ yaku. Download Gikomba Pure. Yes. It's an app where you can connect, sell, buy. Tondu thirathi riu mwerekero ũrĩkũ tũrathi tũthiĩte rĩu maũndũ tũthũkĩte maũndũ marathi macenjetie on demand. Yes, that's what we're talking about. Yes. Oh yes, Nyambura nĩoka. Nyambura, how are you? Ndenda warie ciugo igĩrĩ na gĩthũngũ tondu we nĩ ũkũhota gĩthũngũ. Nĩtũgũtaũra. Ithuĩ tũtaũrage. Yes. Ũka. Muriega. Are you good? Muriega. Are you good? Ndĩtagwo Nyambura Wakanyi. Wa Gikomba Pure na gwitu ni mwena wa Kiagũthũ Cingo Thaya. Koguo nani ndio wa gũkũ. Niĩ ndutaga wĩra Gikomba Pure App. Na turamurehera product ino mwena wa Nyeri na toguo mwaigua ni thoko harĩa ndũnyũ thimũ-inĩ yaku mũgũri na mwendia magacemania. Koguo no ri mucii wina microwave nguru na ni urenda ku upgrade na nduyu urenda wiki atia neyo thie Gikomba Pure App. Microwave neno huraga nguo nguo cikie thiini microwave tuikagia irio cire hehu macikio rutaga ndogo cire hiyo koguo na ungeigua heho wĩtheca hau ucoke ume kwanza gũkũ heho ya gũkũ ugacoka ukauma ndogo na turauga ũmũthĩ mũndũ wothe ũkũ download create account ucoke tu follow on social media Gikomba Pure. Create account nĩ gwĩka atĩa rĩu matarie ũrĩa mũndũ egwĩka mũndũ ena thimũ egwĩka atĩa wĩna thimũ waingĩra Play Store wa download waingĩra app ini hena tab ya create account. That is your like identification kwa app. Nito ria wingiraga Facebook ugeita Manzi Mpoa, sura mbaya, sura mzuri, u create account. Ikiandika sura ke. Sura bovu. Wa create account no ugure anything yenye imepostiwa hapo. Waingira hau bado ni uko na button ya sell na twina offer turameta uza na bob. Koguo mĩeri ya mbere after wa download na wina indo ciaku mboga marigo unauza na bob, yani nĩ tothiĩte thoko ukarĩhĩra stall ciringi 1 ũkendia mweri mũgima na ũgathondeka milioni yaku ukainũka ũrĩ mũtongu. Nona na tondũ nĩtũronire mwaki toĩ-rĩ andũ a Nairobi-rĩ ngwĩciria Gikomba Pure solves that tondũ nĩtũĩ mĩaki na ũrĩa ĩkagĩra andũ na stoko ciao. So uri uko download create account, follow us on social media abere 10 yukogia na hoodie, t-shirts kana airtime. Sawa asante. Asante koguo na nginya airtime. Good. I call na nginya airtime wero gama hemo ndo download hapo. Oka we. Tunekera dio cio security support. Sawadi. Etako muriu cigara na ko. Muriu. Muriu. Ritwa kana actual. Ritwa riake muriu gereo. Oka. Ukio ukirora haria tukuneza yaku. Ukabetha wetagwo thanju. Thanju thioroko uguo. Eoria ndueku. Ndueku. Ukandueku. Ndueku. Yoyo thundo. Thundo ukathundo. Neki utareta. Iyo cio thundo. Reta mukema. Wa mukema. Oka. Ona toci. Oria toci. We toci, wa muriganitie na gutaruka. Gutaruka, ukaina haha. Okai moto ni mo download tumwe sawa. Exactly. Aya ndia no mahana mangwangwa. Okai. Murikana wega muthenya wa mo twene aini uko no mari tũigera. Aya ndia mangwangwa. Kate guto hari ukaundu megwika guku Gikonyore. Ni megũcokera.
nimegũcokera. Nimegũcokera Jonato no tũtwarĩte wega mũno gĩkonyore wega. Na ngwĩra gĩkonyore gĩrũra haha nĩ arĩa kĩinga kĩahĩrĩire. Uwe na nyeki ya hĩ mũtwe. Etagwo gĩkonyore amate. No atindagio kuma gũkũ thaa mũgwanja atinda gũkũ. Nĩ kũrũgamia Mũrang'a yothe. Nginya Kang'ata. Kũrĩa Mũrang'a kũrĩa kwĩrwo atĩrĩrĩ, mbere njuge no wĩra tu. Na mbembe nĩ mbe na nĩ niĩ ndauga. Gũkũ kwĩna kĩ? Kwĩna ngona koma. Na gavana kwatagwo Mwarimũ Kahiga. Na no ũka. Na Mwarimũ angĩmenya tondũ he kaũndũ aragia. Mwarimũ. He kaũndũ atukanagia Gĩthũngũ na Gĩkũyũ kaigua. Nĩkwenda kwamba gwete kwanja mbere taya we have some serious issues we need to address tondũ nĩtũkoretwo tũrĩ na issues that we actually need to focus on. Na tunauga atĩrĩrĩ, imetosha. Tunauga atĩrĩrĩ, as a region tũtingĩtuĩka marginalized. Rĩrĩa andũ arĩa angĩ maragĩa opportunities, ithuĩ tũgakoragwo twĩnyĩrĩirio handũ harĩkũ. We have to realize our dream because tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a Nyĩrĩ na tũtiakagwo kĩ. Nĩ mũrahia. Eta Mwarimũ, I'm a big fan. No, I download. Eta watcha. Oka. Hamarĩtwa. Ngĩona mũndũ wĩkĩte kobia ĩrũgamĩte ũngĩmũka raini njũru. Nĩ ũkũmateithia ciugo kidogo. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Paulo. Mtaani nĩ Kangemi. Na nĩ download app ya Gĩkomba Pure. Na nĩ create account. Yes. Haya nĩkĩũria. Mtaani nĩ Kangemi huku na dunini buda. Ũcio one ũrorio. Ũrorio. Aigũkũ gũkĩte tondũ nĩ kuma na Thanksgiving ya karwĩmbo. Ĩni. Haya. Na vocalize. Wĩna mũkũchu. Tondũ na ithuĩ tũtirĩ. He's a very silly man. Tarĩria. Ai mamukuchu no mena thĩna no ndingĩthũra gũteithio. Haya. Kama mũkuchu nĩ kigogore. Na wewe ndio turagia ciothe nĩguo andũ othe manyite. Wewe huaka. Wewe unaivanga. Aiyo hapana, nimeokoka. Kwa nini? No sioria, uliokoka kwa nini? Aya toa oila. Remove the oil. Yede muhonoku na Yesu ni mwathani. Wow, no arega. Mwathani wakwa. No arega ha. Kama bado ndio wega, kutuka koto na gaja. No gathi matu-inĩ. Kanitha nĩ thiaga na matu-inĩ. No gathi matu-inĩ. Matu-inĩ ndĩna ma nĩ ngakinya. Matu-inĩ. Ĩrĩ. Kama kwari oro wama ukona muoyo. Ara thaka thaka. Tutorayo nĩ kwaria ma. Ĩrĩ. Gũcoka gwakere kwa Yesu Kristo be uraka rumbeta kĩu ũgakorwo taria atĩa. Yes. Ndĩgako ndĩrĩ joy hakwa ndĩ sawa nĩ ndĩharĩirie. Urona tarĩrĩ. Ndĩharĩirie ũroko no rũciũ. Urona tarĩrĩ ũcio akahuhwo. Tũtiũĩ hau. Na rĩrĩ, tuge atĩrĩrĩ, narĩ athure rĩ. Mekĩndũ kĩmwe. Wauga ũciarĩirwo kĩrĩa? Agua nĩ wa unge. Ũkona mũkaraithia historia ka rwĩmbo. Oya kwa rĩrĩ. Thaithi yaku thaithia. Harũkeo baba. Na hiyo sasa unaweza kutumia. Okay, kile ndio kuruta igoti. Ujinue kipisa. Uruta. Unaweza nyanyua hiyo. Swafi hiyo. Ruta ndawikire no. Zenga. Oya. Inanyitirwo. Ngodha. Nyitirwo. Kamui. Ngodha. Ngodha niki.
Goza tena. Oh no, tuweke tukipiga kapicha hapo sasa. Na yo kihoro kaji yako style mwanya mwanya. Ndio bisha nini ikao. Yaman. Heno gewa govia. Heno gewa ukana haha. Amuka kikopa dogo pure app kwa Play Store, kwa App Store. Heno gewa ha weta wate. Etago Julius. Julius yo. Julius Karefu. Ha? Karefu. 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 To Julius Karefu. Wauga retwa hasa. Julius. Julius Karefu. No wako heire retwa ri. Ndahiro retwa ne yakwa ne aciari akwa ite. Mai weta Karefu. Na makiona na makiigania na Karefu. Ito riu niko ri sawa. Karefu. Julius Karefu, wow. Julius Karefu wa Kimani. Julius Karefu wa Kimani. Niki wekaga? Ni ngoragwo ndi chef. Ngoragwo ndi murugi wa muciĩ kana wĩra-inĩ. Ndarauga huko wĩra-inĩ. Chef. Chef. We tuiruare gũkũ ruare ĩtuĩka Oreo kamiu. nayo ĩgatuĩka tarĩu kila mũndũ wanyĩra auga shaitani augaga shaitani. Na ũgĩra mũndũ wanyĩra auga atĩrĩ chuarĩ, you want to shoot me, you can write. And they have no apologies to make. No magwete maũndũ mau merĩ, no magweta harĩa marendera. Ũngĩmara auge sugar augaga chuga na wewe nawe ri. Yes, uratema mheshimu wa kiroga wa thuku niki. Ndiwe cio. Atero ugaga uguo. Ndiwe cio. Na uga atiriri uko nenyere na to we actually like to recognize efforts shared with them. Yes, watire moto ko recognize. Harukia jambo nawe. Ano leo kaaga wana vitu. Harukia. Hana motoke. Hamo thuriwe ha weta wate awe. Ucio hana yeko nyore. Haya. Oka. Na mũthuri no arakerio nguru nĩ hũngũ. Nĩ ĩrakagiria kahiga. Ĩkĩnyita kĩ. Ecirie nĩ kahiga. Haya, geithania wĩtagwo atĩa? Etagwo Mtetezi wa Nyeri. Ũtarigaga. Mtetezi. Pastor Kiongo aka Mtetezi wa Nyeri. Na nĩ woka na karumbeta. Hũra. Uha. Karumbeta gakahuo mũthenya ta ũmũthĩ. Nĩ ũmũthĩ. Weka ni aroka. Akiuha wakiejo. Ka vuga ngithima tuine. Jesu ndakioka na kau. Hiya noma. Uha gakakaji. Hiya noma ya kugura oyo cio. Uha gato iwe kana no karahure. Kiria. Ka Jesu no oke na kau. Ndo gaka ndakioka. Kau ni alituiro kido. Gakuiguo nako. Uha. Murikana karahuho uria karumbeta ka muico gakagamba. Rio gakaigua umire. Kidownloada kitu eto ikomba pure. Na tuna sponsors aitwa Genejo. Ahota gukana. Haya. Murora hala gate-ine. Ahota gukana. Ati turore ha. Hala gate-ine. Again? Kawana raika gatina arahura. Ndagioka. Vipi? Ona ngihurwo ndagioka. Tirairi. Ona download. Ni download. Asa. Ona ni au. Ni download. Asa. Haya. Hapo ndo tuta kono uka nawe rogama haha. Uka. Ono mwariria kiria. Mwegete o muretu awo. Wolan. Haya, awo ege. Awo. Ni ndari. Ukimkekere gya thira muri. Awoza. Yeah. Na gya thira. Matiara ya maundu mega ci maundu. We no kuongerera ciwe ya aga ya kwa. Ya gekomba pio app. One. Umedownload app Mzito? Nimedownload. Umeregister? Yeah. Acha ni cheki Mzito. Ndio hii hapa sasa unajenga biz nayo, unajenga biz hapo. Unaona kuna vitu zinauzwa tayari. Kuna hii pasi, hii ya 65. Kuna mtu anauza home theater hapo, si ndio? Sasa hapo unapiga
mnachapiana na huyu mwenye anauza. Unaweza hata bagi. Sema hii mountain bike ni mangapi? Huyu karao. Hii bike inataka 13k. 13k unaweza pikia huo msee. Juu kuna namba iko hapa mbagi. Wewe unaweza kununua kama ngapi? Maybe tuseme kama 11,500. 11,500. Ndokia pekura matagai. Ujiuge pole. Ndio ndio mrate gikomba pia apri no bagi. No bagi ni ha. Or you post it. Haude. Nani amazo itete baru huko yoko na ngeli. Mjenge. Mjenge. Woza lunch hata piwa. No, okay, we. Yema. Ona kisha. Harukia. Na ukuwa mali toa kwatia. Ate jiri. Jimmy. Oh ha, Jimmy. Jimmy, umedownload? Haya, neke. No ne krea. Ne file. Wamwera, goni wauga mundu no negotiate na ha. Eno riu no uthie app ini urio eno, uthie warie na mwendia wa nyamu ino, fathi. Umwire be handu wa 2900 we na 25. One. Na no amuke. O amukire. Na maundu maingi muno exciting thini wa Gikomba Pure. Ino etagwo Gikomba okire toi. Ni Gikomba Pure. Hau ni kugura na kwendia. Ha mundu no endia ng'ombe nyambura. No wendie ng'ombe na ndicungire ona marigo winamo. Wengire hau apu-ini. O hau apu-ini. Mutikiro tangendia ng'ombe, mburi, nguruwe, ngui. Nyagu kuna ndo mendagia ngui tiguo. Cia ekira hau. Thank you very much. Maundu maika na mesa wasa. Thank you Jabra. Iyo riu tukuna uke murutana ino. Kana tuherere. Tuherere. Nega uka kiongoto. Karubeta ngune ka kwara hurara ika. Taigoti. Arahura iga ciothe. Ruta igoti. Ito kiongo mpetesi wa Nyeri. No ndia kurta mubuto igwa kiuria teginya mu. Aruga mubuto nawe. We akane bi. Uracie no gũthambia tũragũthambia. Akane piston. Harukia. No harukangie. Igwa muthoni ũhoro ũcio. Ado maikara mechawa. Harukia. Ndio tondu karwimbo araingira in the next few minutes na mshafamu. Wana harukia igoti. Karwimbo ni akuingira in a few. We nawe Nyambura harukia igoti ria. Nĩ igoti rĩrĩ. Nikurarĩo. Oh. Yiki yakwa ni Utirarĩo we nawe no ng'aragu. Haya, asante sana. Tulikana kudownload uguo twerwo. Kiongo gaka nĩ gaku. Kudownload uguo twerwo na muririkana wega ta wega. Andu acio angĩ twĩ nao gũkũ. Twĩna sponsors aingĩ mũno. MTS Event Solution twĩ nao gũkũ. Wakulima Sacco ni wagweta na ona Jeff tondu Jeff kuria hahari Peter moe gani yes dokioro haha amata burukie wega yes just before our wonderful hero for Nyeri yes Nyeri's finest ever Karubo moko ino kigira haria tondu he is 5 minutes away with the convoy yes Maroka mena nginya governor mena Churchill yes of course his godfather in comedy yes tondu twetiragira muno ithu twetiragira iheo citu nikio tukire guko yes tutekubakaria turi station ile kuithe tiguo exactly tukoragwo twigiathi mundu akara nyanya ciake haria uri ungimarigwa ka cio ciake ingenda kwa Jeff kuhare tungenda kwa kutonde nyimu gikomba tondu kwa Jeff kungihara tungithiku nona riu kwa Jeff niko ona rimwe ni huraigo thimu ukaigua mundu ahura thimu akaigua atiriri mwaratu etore kabane etore tondu ingihara kihekio angithituhira muno uragatika kahane mwero gamiei mono ne rogamia kwao yes aya makaoro makero tiriri aya Jeff haro Jeff kameme tore akamera nega tore tondu andu aria meko mangihara matingihata kure mangigia Jeff arore hamwe reure are you ready for Mr. Madefu here the small man with the big voice Weke mwambo Jeff wako nakyo nini kuona mwambo cingiti daki yageria turio ake mwambo kwa kibiski ona ndani mwiri andu ya mimi nipata kibiski alafu ndi mwambo ta ina mwiri ti mwega yaani Jeff wale kwa tini direda kuga leu no amukire ongethie thimo-ini yaku muthenya wao no wageithio ni nyoka bi leo ni ngigia mwambo tucio ya mwambo ni ngiagira thimu andu atiri hello me hapa kwa wewe mwanya
no Jeff aragia no aragia gwake nyumba Neguo no ta mutungatiri yes ona mutungatiri athi gwake nyumba mutungatiri ndaragia uria ati to ni muthuri kana ki aragia haria kihunjio Neguo ni ndoka nyina wacege hihi kwina mai kema enywe ucoke uhagirire magwe baba Negoria terere hemugani oroka hihi ne muhingurire ngui Noria jogwa acie to no amaeria maya jogwa wachi no ale kaochi urega kuma kegoci ni kire nyumba ewe wake nyumba kuma degu kinya kamate Mushere wasafasi Sovesi tiro Matamatia tupe Karibu sana nyeje asante sana Jeff Kuria came and recognize our wonderful sponsors here for Karwembo Mokurino. Let me hear it for Jeff. Makofi mazuri ya Jeff Kuria. Hey, asante sana. Thank you. Nyeri mpo. Very nice. Tukwenda kwamba kurora sponsors aria twina muthenya wa muthi nituma na andwa Royal Fresh nio mendagiria riega metagwo wakulima mehare mena tent yao haria GTN TV ni yaguku Nyeri Uthaya mehaha uguo ngari yao ni weno twina andu megwitwo Peter wa Nyeri Computers twina muthenya wa muthi ona andu megwitwo Kenyatta National Hospital ugikorwo wigo kuna no wende guthimwo pressure orodo mwe na shukari haria ni uguthie ho undu ucio ngi twina andu megwitwo Marafiki FC andå arĩa manyitaga mbaru Marafiki FC wapi mikono yenyu well done Marafiki FC karibu nĩ athakagĩra old wazee modern furniture mahũrai makofi mega oro nao Gikomba pure application ona megũkũ maũndũ makofi mega tafadhali twina andũ angĩ megwĩtwo Royal Link Phones and Computers mahũrai makofi mega. Alright, twina andu megwitwo Teto Technical ona mahorei makofi mega mazuri tafadhali. Alafu kuna DJ Flash kwenye mix, mpigie makofi mazuri DJ Flash. Alafu tuna DJ Mark George Musapi mahorei makofi mega. Haya ainienda sigura twinao wapi makofi na kelele ya waithaka wa Jeni, wapi kelele ya Samido, wapi makofi ya Joyce wa mama etwa Samirongo, wapi makofi yake Sir James makofi mazuri. Regina wa Aganewe Agatiwe, wapi kelele yake. Alafu in the meantime tunaye Joy wa Masharia Mudumekea, wapi kelele yake. Alafu DJ haya Nioe Wajiro Wawaya, wapi kelele yake. Alafu kuna Saiki Junior, Saiki Junior kelele yake. Haya basi tuone. Haya DJ shikilia. Haya basi, alright. Ugo twe hakuye kwamberia karubora kinya haha in the next 2 minutes. Node na kada jukire na leta MC Wolan. Uko wapi MC Wolan? Utupe kitu moja kali sana alafu ndio tukaribishe Karumbo. Haya, wapi kelele ya MC Wolan? Wapi makofi na kelele mzuri ya MC Wolan? Halo Nyeri, halo. Kama unaona nananisha mkono juu hivi. Halo. Geukia mtu umesimama na yeye muulize hii nguo ulinunua wapi? Wangu ndio wewe kowe. Yeah, nataka tu dance kidogo, si ndio? Haya, nionyeshe mikono juu namna hii. Weka mkono juu namna hii. Weka mkono juu namna hii. Weka mkono juu namna hii. Watu wa kule nyuma, sioni mikono, sioni mikono kule nyuma. Kule nyuma mikono juu. Mr. DJ, leta weka mikono juu. Piga makofi juu. Nyeri. Go. We're going to do. Come on.
Shikilia, nataka niwaoneshe style rahisi alafu tumalize hii maneno. Kuna wimbo tunataka kuimba kwa sababu ya Karwembo. Wimbo nego kena. Asa? Sa ihi dalelelea. Maende natana noga. Hii wimbo unafanya namna hii. Unaweka mikono juu namna hii, kila mtu anaonyesha mikono juu. Unafanya hivi. Nego kena nego. Unakla. Na kogosha unazunguka. Namna hiyo. Haya tujaribu Nyeri tafadhali. Ambia jirani jaribu hii. Weka mikono juu. Nyeri. Amefika. Haya basi DJ, thank you very much. Let us appreciate DJ mwenyewe. Na pia tuko na hype man wetu hapa kidogo. Tunatogoria marakinya akaroi bode dona waguku mioka. Ubona tuna governor kuma utotere mudogo wetu Karwembo. No. Waguku mwere yagerera mwana ore ongi. Waguku mwere yagerera mwana ore ongi. Eso no le haría. Waguku meshuno yagerera mwana ore waguku. Na waguku menya hau ukugerera maundu maku mahingicane. Waguku hau rĩu hane igũrai waguku. Igũrai ngũkũ icori. Igũrai waguku.